Svi mi imamo samo jedan život. Ponekad nam u životu ide lako, ponekad malo teže. Bez obzira na to, treba se radovati svakom novom danu jer život je ipak jedan i vredan. Dobar primjer za to je porodica Mujkić iz Graca. Kako ste odlučili da sama podelite vašu životnu priču? Pa gledajte nešto, već pratim duže vrijeme vašu emisiju i meni je se učinilo da je veoma zanimljiva za moje i moje porodice doživljaje. Šta smo doživjeli od 1992. pa do sada. Da li smatrate da kada čovjek priča, kada ima neki problem, da je to i lakše i da pokažete drugim ljudima kako posle svih tih problema, da kažemo, može čovjek da živi srećno, zadovoljno i da se raduje svakom novom danu? Pa normalno da je lakše kad čovjek drži u sebi nešto što ga već godinama muči, vjerovatno je lakše. Ja osjećam sada već neku prazninu dok s vama razgovaram. Januara 1992. godine mi smo došli u Grac početkom rata u bivšoj Jugoslaviji. Naši početci su bili veoma teški, gdje nismo znali ni njemačke, ništa, niko. Dijana je bila stara 6 mjeseci tad u to vrijeme. Onda ta borba za posao, ja sam se zaposlila i onda sam nakon, koliko je Dijana bila već stara godinu i ja mislim 14 mjeseci kad su doktor meni rekli ovdje, otkrili da ona neće hodati. Rekli su mi, svi su mi rekli da se ona nije rodila tako, ja mislim da se to desilo u inkubatoru. Kad je bila, 7 mjeseci je rođena, nešto je se desilo, šta je se desilo, nikad neću saznati istinu. I šta je tu je. Mi smo imali brige za Dijanu kako ćemo, šta ćemo i tako. Ja sam to sve držao u sebi, tako da sam 2003. obolio, dobio sam hepatitis C, cirozu i imao sam na jetri 3 raka. Te 3 godine borbe za njegovo zdravlje, šta je sve bilo s Dijanom, ali to smo nas dvoje zajedno, išli smo naprijed. Onda kad je izvršio transplantaciju, isto bilo je kritično mjesec dana, ali sam nadala se uvijek nečemu i hvala Bogu sve se završilo dobro. Evo me i danas dan, hvala Bogu, zdrav i živ i dobro se osjećam. Jest da sam samo u penziji, ali još uvijek bi mogao raditi ono što sam radio. Borimo se dalje, Dijana je dobro, moj muž se osjeća dobro. Dijana ima 17 punih godina, imala 1.7., 18. godinu je uzela, radi, druži se, voli muziku, voli kontakte s ljudima. Dijana, kaži ti nama, ti sada radiš Ja. I objasni nam šta radiš tamo na poslu. Pa radim, na kompjuteru pišem i objašnjavam ljudima koji nisu u kolicima kako je to bit u kolicima, jer mnogi ljudi to ne znaju. Ono što moram da kažem da Dijana obožava muziku, je tako? Da, tako je. Jer ima omiljenih ili sve slušaš, kako? Ja slušam, volim, pretežno ja slušam narodne. A omiljeni Šabana Šaulića, Miloša Bojanića, tako te. Dobro. I to si na tatu povukla talenat. Pa ja? Ja? Prema muzici. Ja sam sva ista tata i mogu da kažem s tim se ponosim mnogo. 11 godina smo bili u braku i nismo imali djece. Znači, 80. godine smo se uzeli, 84. ja sam tu pjesmu napisao, tek da sam 86. izdao taj album. Telefonom ja za djecu pitam. Pesma, pa čuvena pesma. Da. Povodom te pjesme ja sam tu napravio zlatni tiraž. I još uvijek se pomalo, poslije ove transplantacije, bavim pomalo muzikom, ali više pišem pjesme. Evo ja sada
pišem baš knjigu od svome životu. To je naziv knjiga mog života. Ja? Jedva čekam. Obećavaš mi da ćeš jedan primjerak meni da pošalješ. Pa hoću ja, mama, teta Vesna, ja jedva čekam da se ta knjiga izda i da je svako ko je hoće pročitat, da je može pročitat. Bavi se sportom, plivanje, ide u terme, sve moguće pružaju, što sigurno dole da smo u Bosni ili da smo bilo gdje u bivšoj Jugoslaviji, jer gledam to puno na televiziji, žao mi je te djece, te ljudi koji se muče, pate, hvala Bogu. I zato kažemo, isto ne pomišljamo na povratak, sve zbog nje, da bi njoj bilo ono sve najbolje. Ja sam čula da imaš i dečka. Moraš da mi kažeš kako se zove, jer hoćeš da podelimo tajnu sa svima. Nije tajna? Pa nije tajna imena moga dečka, ali ja imam neke tajne s njime. A to nećemo, nemoj, ne, nećemo vaše tajne. Znači, dečko se zove? Patrik, koliko ima godina? 19. 19 godina i evo, videla sam slike, lep ko lutka. Lep je kao slika. Kao slika, izvini, nije lutka. Ima crnu kosu i plave oči, koje sam ja tražila čitavu mog života i sad sam ih napokon našla. On jeste Austrijanac i njegova mama je Austrijanka, ima baku, koja priča naš jezik jako dobro, bila je nekad udata u Hrvatskoj negdje i tako da su jednostavni ljudi, slušaju našu muziku. I Patrik je on? Da, na svaki rođendan Dijani dođu, mi smo isto išli i onda ovako vuhenende subota ili ako je neki praznik, nešto nađemo se. Oni su svaki dan zajedno, ali se razdvajaju kada je vikend i onda? Onda telefoniraju i to traje po sat, dva. I da se svi slažu, da budu zajedno, da se vole, da se ljube, da kontaktiraju i da što više djece imaju. To je moja poruka. Slažimo se lijepo, iako smo mješovit brak. Dijana isto super je, drago nam je što je ona isto tako uspjela dobro. Men pogotovo još isto što je on to sve preživio i što je Bog dragi dao da smo ostali dalje zajedno da živimo i da se borimo dalje kroz život. Svaka vam čast. Dijana, jer bilo danas ok sa nama? Bilo je fenomenalno. Fenomenalno. Evo da se pozdravimo. Zdravo i vidimo se. Gledaj emisiju. Vidimo se. Ćao. Evo možeš i gledalcima da mašeš. Ćao.